Leo tunaanza challenge ya siku 14 ya kusoma maandiko kwa pamoja na kuyatumia maandiko hayo kuumba mambo ya ushindi katika maisha yetu. Tutakuwa tunasoma andiko moja, alafu tunalitafakari kwa pamoja, alafu tunatamka tamko la kuumba ushindi katika maisha yetu. Leo tunaenda kuanza na andiko la Warumi 8:37. Neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. Ndugu yangu, hauwezi kushinda kwa nguvu zako mwenyewe. Katika mambo yote unayopitia, neno la Mungu linasema tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Hata kama unapitia changamoto za aina gani, Mungu yeye ndiye anayekushindia. Anakutia moyo kwamba atakushindia, atakusaidia na utakuwa salama na utasonga mbele kwa ushindi. Nataka sasa utamke kwa sauti pale ulipo. Tamka kwamba katika mambo yote ninayopitia nitashinda na zaidi ya kushinda kupitia nguvu na neema ya yeye ambaye ananisaidia. Kwa hiyo sitaogopa kamwe wala sitaondoshwa, kwa sababu ninaye mshindi anayenishindia. Tukutane kesho katika challenge yetu na tutaendelea na andiko la pili la kukiri ushindi katika maisha yetu.